March tinga pathian ni kan thleng le ta a tukina hian Sunday sharing chu som palina a hian lei thil ti theina ti thupui mangin pathian thu engmaw zir chhuah le tumta ira rurel tu te bung som pahnih chang khata tanga chang sari le jakopo bung thum chang ruk chang riat chang ko chang som khanglai vel kha pathian thu kan ron lak chhuah chu ani hroi tu ro puimo sia te josu te hun aliama rurel tu te Israel fa te rurel sak turin an ron langa anni hnami hnam lu lu takan ni awangin pathian an hoisana hnamdang pathian te an bethina lalpan hnamdang te kota a pethina ni amon mi ten an ti du da hun ro thleng ve le ta a an pathian laman hoya hroi tu turin gilit mi jefta pahoi tak mai ron lang ta a ani hruaina hnuai amon mi te kha an be le ta an hne ve le ta a chuti rol chuan an han chak zo kha Ephraim mi te an ron pawng pura amon mi te i beina enga tinge min som ve lo ti in komo an ron bola jefta kha be tumin an ron che chuak tamaya gilit mi te khom ve a min pui du lawani khatin an ron be an beilet ve ta thunga gilit mi te hi Ephraim mi te hian Ephraim le Manasseh ramatanga doi je plan khom an tia an deu so thin te kha an nia chuan Ephraim mi te kha gilit mi te hma khan an tlan cheta a gilit mi te chu Jordan lui kai theina lai pianga khan an oma Ephraim mi te tlan chia dai kai rundi lan omin afi anan Ephraim mi inni em an lo ti zel thina ni love an ti chuan Sibolet thanti te an lo tia an ni chuan h tel khalam thiam lovin Sibolet an ti thina thatinga ni kha chuan an thiam maya an mana an thatta zel mai ani Ephraim jok nge gilit mi jok an ni kha an thumal lam rik an lei thil ti theina khan atar lang thina Sibolet ti tur kha sh kha an lam rik dik theilo wangin chu chuan an ni na an identity atifi athina ni inti gilit mi viau ma se bum tum ma se suyang khan Ephraim le Manasseh numatanga tlan khom an ni phei chun an mel che je kha chuin angdon ti kha riata chuti rol chuan an chet na leilung azirin an thumal lamrik thiam dan te po kha lo dang te po niange chu Sibolet ti kara khan an ni na fianan an mangani manlai than thuwa hian sakol pakhat protest an ti hi oma thil chi hrang hrangina in lan tir theya thinga emo tiaulunga emo sakei baknia emo biram nawa emo rula emo thurawa emo achang theizela thil hrang hrang a chandonin harsatna ani lem lovani antiani chu sakol chu mi hring leinen te khin nan an mang thina he kan lei hian fakna te soi chiat na te mal som na te an chiat te a soi thei vek maya jakopa le khatuna kan mudan phei chun khoi ngam theilo kho khir theilo sual thina tura khatani tia kholo na tin renga khat kan taksa atel kan taksa nun tibol hlo tu ania kan khosak dan jong hrem mun meya ti hrom tu ani tin asoi nge a hi le lin tharanga kan ron da chu ani a wan te hi achaka ka ti tong kam man te hi achaka fakna lom viau si hen mi rela chak tata midang fak a rem ema mani ta na tul mi alo asoi chaka chu mai ni lo mani ta na tangkai lo chau ni lovin mi ta na thalo le mi ril runat ngoi na tur te hi asoi chak lat zela inrem na ain inrem lo na athen fo thina ni South Korea nam changkang em mai khian sap ho anga il le ar an lamrik dik theinan an lei hi an zaitir operate thin an tia chu an na tawang po ni lovin thumal an lamrik dik theinan an ti thina ni an tia ni kini ring tu te tharau mi te hi chuanin kan lei hi Krista du zong soinan Calvary operation Krista thisen far hnuaya kan nei fo angai thina chu tianga Calvary operation kan paltlang fo lo chuan kan soi du zong te hi alo ti sa le mai thina kan soi du zong te hi pathian thu lo lam alo ni ma em thina ni fakna te tharau lam thil hlir ero sui har sa fo thin hi ma ni puin thian lo kan in pek ruk fo thin ang te
lo sui lo zo kila thatur tu ma hne na sui chong lo la ti ngai ang chi te hi chu sui fo la vila a chan chu an sui le zel tho chu chuan mihring nun a phuar khom lova rilru atina a atidar zok thinani I thin lung du zong kha I sui vek angai kherem ni tro mani in zot ta ila kan thin lung du zong hi kan sui chak le kan sui chua ani fo thina chu chuan midang te achang chuan an hliama midang te chak thei zong kan sui thei lo ani chuan kan sui thiam lo ani chuan an chak lo na tur phei hi chu sui lo ta lo zo kila aba thadon ve sazu pakhat hian lui ka na duwa kan ngei na hresi lova sawa thingtang a in fiam a mu fu a ting hen ro man na aba siam ta a in thingtang a khan ka in se ta nga khongai takin min thlo kai pui ta che u aba tia sawa te chon lom takin niang miang an lo tia an thlo kan lai chon uchang pakhat hian e heu awan thavele tu ru man nge ni le ti in alo awa ani sazu chuan keima ti tumin uang takin ke ati man chi a aka anga tlatawang uwang mai ni anti ke ka ti fo te hi tho ho na ti chetu ani thina tim khur angai ani na taka phei chon chapo na zia atanga lo chuak ani do khop mai zako pachuan ka pakhat atanga fakna le an chi a chuak thin hi chutiang tur ani love ti in asuya tuina pakhat atangin tui lo a chuak ngai em ni ti in azo thialani ring tunun bultan tira tanga thui takal to theng hian leiman kan ti ang chi kan tong du zong kan film khur hi angai em thina kaushan throi tu senior tak te point member te ril ru tina tur thil an cham chu chang an chak chu chang om fo thina chutiang konga chuan calvary operation kan ti kha kan nei fo angai ni lalpa du zong sui fo tur chuan hi ngai tu ana ka ngai tu na zo kha alama kan da atul thina kan rilru akhat kan ngai tu tama piang hi kan sui tam ani tlat thin sia chu wangin nang po ke po hi kan film khurangai ni ibulami te khan ing thu nge I hne na tanga an hriat tam ni thin le ti kha ni tin I in zo na ni thin ta sela chu chuan midang te tina thei tur ang thil I soidon ani emo chu tianga chuan aveng em ang che khang kan han soita ka te khan lei thil ti theina kan tongka ina Israel fa te sibolet ti thiam lo ho chu an thi pha thin ang mai khan chople chilin mel makhan dai ma chonin kan thingal kheral lawang amaro chu kan ring tun nuna te tin midang te ne na kan chen ho na kan tho ho na ate an rong bol na ate po hian chu chuan ke mania in chhir na te pui ti na te ti fu lo nia kan in hriat na te in pai bo ti ranga lalpa du zong enge ti ngai to fo chungin adu zong ang tam the ang ber soi tum thar do nang myang lalpan ma som thek ro se amen